phela uthi abanye besemshadweni into eyenza ukuthi abantu bangajabule emshadweni ukuthi umuntu wesifazane usiyaphuma khona emshadweni olala ngaphandle khona umuntu omthinta kangcono kunawe wena ujabuliswa ukuthi ugibeliswe kweqhude phezulu komuntu wesifazane waqeda wathi usukhathele walala yena usafuna ukuthokoza kwinkonzo esikamaroni emshadweni wena so ukhathele wena ngoba yini ufuna ukuthi kwenzeke lento oyifuna wena ukuthi abantu befananise abathobela amadoda lalela emshadweni lezinto lezo ukuthi ke kwenziwe inkonzo esikamaroni yasekamaroni inkonzo yenziwa ngendlela yakhona ukuthi bonke abantu kufanele bathokoze ngendlela yasemshadweni hayi ekufebeni nikhothana imizitho zangasese nigibelelisana kwezinja abasifazane bagibele abadoda emngcweleni leyo nto ngeke ngize ngivume emngcweleni lo nto uNkulunkulu akayifuni uthi oyesifazane uyohleze ngaphansi kwendoda uyolangazela